Tiflos Anan, the Doubting Thomas. May Kamfu Eye, Nanapua for Spiritual and Herbal Center, Ediamo. At the Kuta may Kamfu Amos a video be a Kohoma Watinity. A one time, because a Drobian Cadem. Yes, a Drobian Cadem. What the way I remember for us with me and say Arena out here, the catcher say, there's a Yarisen Ghana, there's a Habai, I understand. Nanapua for Spiritual and Herbal Center. See, we are or better than 10. Akwabashonko enkoma wa wohweme sabre ewo too much GHS so kana wahala dwumadie na ebre asonse mosomfo muniaba ekeskapa mede eba ebebesom na sabre ya me wo ekase kutupuru kase ebo a ababeto yapno esu etwema na chese ye veteran actor Sam Adjeteyfio adudo na nim ni TT enam ne modern bo ene ni series na chese Déad trentwie ewo eye ya befo ye ntentan ye TV kase eso chese ye taxi driver ai eno enam so e ma chese obebebeji edi pa ewo meyi when ofa baby na TT taxi driver ene de ya me no wo e kase ye nkonko enda ensori na chese ara wo sema e free ye papa yi akache ede eba ene esem wada ya wansore wada eye ni benkum eso aka nchine abra aduane esiso na se de mo amunim no ye owu ede ye nim se eye Christopher obia emfa so de obia ebu obia enchirebo e wasase so se de penifo ka wo atwede ba ko emfro nanso ekwanya nipa ana wo de hie ebenam so ede be fratasefo asase eso no eno ena aya na eyaw ewomu eno ena ya na ede eye ahodwan eni ebiom awerho ene how ebebeto eye dodo na eso na ye papa yi for eye some months now nie wabeji ni dipa ewo mayi emu adodo na aka eye ne ho ensem mobeka ya encheye wode bebeto abonten esre ye se chese baby a woda in the rent ewu a chese woni baby edan ho nkone benti penifo enhwe na wo mo emboa no emfa ho enam so ma chese ye vice president Greater Accra Regional Minister ne penifo kukudama wo mo nso so no wo mo ehwe se nyoma enkoyie no wo mo nso so eboa no ewo sika afamu ema na dodo na afo se de na sumu adwono a enya de se wo beba abonten abesire bi mu eno mu no na ebehu se ni audio bi circulating a chese nkomotwetwe ekoso ewo wone eye michi entemu a na wo beg for leftovers eno so ebebedi atrentwe ma dodo na ka se na chese papa ye ponsi company for the man no eni adofo no mo ye ntobo ankatenketi bi a wo mo ejeje ede man no enyina wantimi amfa nye eye bibi papa bi ama ne ho ana wantimi amfa amboa eye ne ho ana enam so magana for dodo na ne wo mo mbesopa no esopa no wo mo so asel na chese ne nsem eye ne mo boysan se ebra na ye ni TV series no elko eye eso no sabre no wo ben wo mo twasini acha wo mbeka cho se sabre na chese yisika papa bia anasisi ke mu eduru bia na wo mo ye den wo mu enya eno ntina ebinum ete ye yawa na wo famu no ase anase ahokyira na wo kom na so na ebinum ne senka ni fame ene ni dia wo nya ye no na nko betimi ede aboa ne ho wo akwaniasa bebre so se de ne wo hwe ye actress ne wo mo keka wo mo de ye wo mo fame no wo mo brand no edi eye adwuma no nanso so ni nyina emu no asu bia ene ni ti nanso ene dey ye kokoda esori ana chese ye papa yi wonka eye atiasefo ehun na eye number 1 FM and our model report na ebebetu dwa na mu kire mu a ye papa embre kakra ebi eno kokopie mu ewo ayaresabia abrana ne ho edodo no womo diagnose no ye womo ehwe mu no mu se wadu the end stage of heart failure and say na koma ho ato chima na just wadu the last stage just kwata krampo na just nya de say ye bibia efa ho a ebeye no ntinu na womo echemu a ye ni place of na say the lifespan no na just say limited no mu na just say enede yi ye papa yi ede ekokoda ya wan sorry a ene wonka atiasefo ehun na je nsem no ebebeto abonten na akwakoye awreho na akwakoye wosu akwakoye ejajo said the onutufo kan na sense yembo nipa abra wote ase ene papa yi anyway wodon sabehye de miri fam ana so don sabehye wonu maka se mehu yanka meboa anu ana mehu yanka miye bibi se ebia na sika na woje ye no ni nyina mu no wode na wode hwe ne ho yare a wantimi amfa ma meto abonten a ene wowu ye no na nioma na se de na wo komu nyina
etimi aba bedo abonti anase etimi aba beto dwa amadodo na ehu se na wana wonu mu no enyina na je se ye ne nkwa krampo esanso edansanye mu a enese abra na je se wonu a wonim se ya hwe no ama ye hu se we do the end stage of a heart failure je se nye bibia no betimi aye ede afa ehu na je se busua ya arahosema efri ye papa na kache ewo ede eba no eno no wato ananom ewo ense edo je se esi ye ewo efia na wo mu anase bia ya wote ewo ayikuma eho na je se ye papa edan nachi ede hwe ban je se wo ma wo man Ghana fo nyina bye se ene menemo edi enkra na kwa mabinu yebehia ewo otwedua mponkese no na je se busuafo arehosem aba beto ya apono esuntine ebe na makonya yiso na ya ma abusuafo adofo no yere ene emma wogya wo mu ewo akire na adofo no wo mu na wo mu mpena asem nyina na yebe ma obibia yakọ ene hyeden na yeni ebedi ensem no enso achi ekwanya abusua ene adofo betena se wo ma hyehye bia ya ne na wotweda ebekọ ebra wo mu ebeyi no se wo mu ebesie no ni nyina no ye de beba aba besum tuma chachefo ama monso so matimi ehudie ekoso na ne entobo bi ni kakrawa bi abetimi keka wonsase awatimi di aboa abusua no watimi ede aboa ama na yeye papa iti ase na mo amunim se nyoma hyeda endeda na akwan so na wafiri mu na je se emma no bedroom rebi no wo mo ani be yo mo ntotontoto emo asoso die arecheche wo we efiri nipa ho na ebanti na yetimi aye aboa ama nyoma aye kama ene kabehwe na ebusia ha na medi mu esi wonso condolences no obetimi di aba beto comment section like the videos na share on all the social media platforms so media ene ekia sikapa makron. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant ewadisium, any air conditioned room there, the media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location ewa abeka free park junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant ewadisium, any air conditioned room there, the media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location ewa abeka free park junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di